aha emergency Ghana TV esebusia Mubeka story bia efa lady bi odi nenim nusio ebe piemu e wo Lawson TV ano ne MFK edi nkomo na asem odi ba ye se ni nua bema eti moto so ana okọ baabi ena driver ni bi edi ne car ebe bo ni nua bema no na driver ni di car no bo ni nua bema no ena driver ni no edi ni nua bema no ekọ hospital odi ni nua bema no kọ hospital no afedie omo fe driver ni na driver ni eyeden ekeka na adwen edi akire omo nti odi bema na se omo nua bema no ekọ hospital no eno ano no ena lady no edi be piemu e wo fidiem ha se ena yenso yeto yensa edi fe driver ni no ma driver ni ebe piemu e wo fidiem ha se na anso ha na yesisi anu ye hand over edi ma a police fo na sisi anu asem a police fo aka edi afa case no eno enene mede eba abesomu enti yensem enyenko ni go hwe video no emma hye no so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section as yenko apopoko de radio do man from and the junior boogies man the boogies elder moncha lawyer mama lawyer Francis Opoku the boogies man ma yencha and the lawyer so ye lawyer Kafra ate bia be fine lawyer Francis Opoku ma yencha ne de mu odin and the boogies are dem de wenya di o they say or the baton ama ana say ono asan ase okay on say dan obesan ase wa nti wenya san osan ase no mekura na matwentwen so a etoda na mama mfrema kaka be ene de aburu so ene de aburu so nyeize ene na ohun se suit no so ni komu no ene eche ne color no e match ena ina no so shine ne tie no a na yellow na san ai she ne de ada afia na kire ene nyeize babia ada my update no but as one from Poma sasani awoka no Afisem get results Afisem de chese o maha emeka wasem emfa o hawo ma na enye wadwen se dabre emuaye papa bi emfi mu ma ahade wo de hawo no ba emuaye papa ena onsa ebeka yenua baba ko bowre fi ha ni dinde sewa Christiana na nasem nyina ne se ni nua bema ai friend Ali Muhammad ohohia enkwanhia na otemoto so ena owura bi ede stomach ka yibi ebo no ewa de hyeman kumase ena meken nasem no na areho driver na de car ne ball no wode no koto hospital na no ano oje hane ye hwehwe na ye hu no be driver na din de akwasi twene bo a se tiefo no ye hwefo be kai a ono na asemri beduru ha no ye to nsafra ne se so mpene ho asama omra na akwasi twene bo ate ye no na ohu se otenase a ahwe asem fara se otum dika bai na sene ya case ni si ya wentumi a report am police no efie ha yes yankwati mara nye bibi enti manfrem poma da Roma oboa ma police for eba betebiri akwese twrebo a ede ne koi so mkoye nhwehwemu pa na ho ena asetena ne nsiesie papenti a police for na dama omoboa ya abusua eye Ali Muhammad abusua gitumu na kwese twrebo a nso enkrofo gitumu so omo betue sika bi ede ama yahwe abrantie no yare na sika no nyina yekosi ye nyina eye 9000 Canadian 90 million ana ojitu mu so obetua na enumu na wode 6000 eye 60 million ba na me aduma next month obetua 30 million na aka no 6000 choppable Ghana cedis ene kramia me de na mehwena no kama yes enie 6000 na elder won say omo baaye no ababa ne yes omo aboka 7000 Ghana cedis e ma me ka kire ne say yenye realistic wonko no onko keka receipt ni ne manyina mom say sika no do 7000 na ombetua omo hwe na se sika ni nru nso so a wo nka se waye boni nti na twamene bo ba ko pie police station no police for eno mo ka 7000 no abusua na nkasa se ye 2000 ka ho na se for damages nti 9000 emu 6000 ikra nka wa mo anwura fie ha nka ajegon kayeka ye friend ajegon said your friend na no ototo ayampe ama ne say na me wofa awuo na winim de me wofa yema me ne ho aha no kenu ano no bibia mpiem nanso Afisem de what are some bad dia get good results Afisem gets good results
asida kese confirm obi bia odi nani edi story we echi from day one ebesi enne na sema police for aka edi afa ye nua be ma no issue no se na mdi kai na issue no ana se case no na eye a police for asem na case no akakodi omun sement na ye twen so omo edi feedback ebeba na ye nsu yetimi ayeden yetimi aka asem edi afa ye say drivers for no so the car ana say mistakenly now the car abo bi yesre na wa ma weni edi nipa na chi wa hwe nipa no amasumdwe etimi aba sisi ade ebusuafo no akoma tom yem se sisi ano driver ni no aye na agency sike bia ebusua no anase sike bia police fo ebebo no ono driver ni ne ebetuya enti ye de ebusuafo na se so omo agi bibia edi atum na meka usa ha egusa emergency Ghana TV es me se ha die bibia opebia ne ye de ebeba abesomo edi amedi so ani keche mami esi enesi na ebusia ye besanso edi nhyiemu ewa hebio